Zomborska veterinárska ustanova Proteinka od 2013 roku pod Upravu za veterinu. Tedy menovaný i nový direktor, ktorý toto prezadlužené podpriemstvo dzihnul na nohy i ono teraz džiluje na trgovišnih principoh bez dotacije od države. Kapaciteti Proteinke su nekih 45 do 50 tona na dnevnom nivou, pošto radimo 24 sata neprekidno i 6 kamiona je na terenu svakodnevno 24 sata prikupljujući otpad i konfiskat klanični na teritoriji Vojvodine i već sada jednim delom Srbije. Međutim, to nije dovoljno da bi se preradilo kompletna količina uginuća, leševa i konfiskata klaničnog na čitavoj teritoriji Srbije. Proteinka svoje usluge naplacuje od 7,5 po 15 dinari po kilogramu, a ma i veliki troški pre otrimovanje starih mašinov. U Čupriji jest jeszcze jedna fabrika kuzmenšova kapacitetu, ktorá už skoro rok zavarta, a najsúčasnejša še nachodzi u Indiji, ktorá má i dostatočni kapaciteti i pod polnu bezpečnost zniščovanja otrovnih produktov, ali prestala robiť, bo nemohla popoľniť kapaciteti, pretože veľa veci naplacovala od Proteinky. Proteinka je konečný produkt dostáva koscovú múku, ktorú odklada do starého magazínu, pretože u državi chvíľkovo nie gdje spaľovať tot produkt, jak sa to predvidzené so predpisaniami.